kasi namin ang data ko kakabsat. Kaya so before ta ko ay rugian, special thanks ka ni Ma'am Angie Alos for requesting this tutorial. And of course, salamat matlang ang amin nanda kayo. Karkarosin patuloy pa ng support tayo sina YouTube channel ta ko. Okay, so kamana ni kakabsat di verse 1 na, and diretso tako sin verse 2. Nabayag, bagay damag kong musika, nang nagnasikay anak na. Sabay niyo lang kakabsat. Okay, so kamana ni kakabsat din verse 2 na, numalpas takos di, wada the instrumental part before I am missing verse 3. Okay, so numailat takos nakakabsat ka 2 times din na instrumental na, ngam oray ipadas takos si mamingsan, and diretso takosin verse 3. Okay, so kamanali lang kakabsat, and ilanta ko lang din song structure na isa description ta ko isa baba. And salamat kasin, see you dyan next tutorial tayo.